محمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام. Sa aking pangaradyan, hindi tayo kataan. Inamin di mabay-labayaon at ukabsipat. Madras ni kabataan. Hawak tuyaon, isalay magtutot na isap. Malaikan, tungon bulan. Otong tayo ay pagmadras na to. Insya Allah ta'ala. Yawon tawon na to, iman na to. Tawon na to, Imam Muwid, Sinaan Daharay, Islamic Learning Center. Muna patulong tayo kaya grade 0C. Kalawang natin sa grade 0. Ay. Grade 0A. Bata-bata babae. Grade 0B.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, luwag na nakita niyo sa program mahinat ini. Muna, tawagin ko in mamasasin ayatul Quran ni Wisra Muqtadir Adul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Erina Pak Yuto. Takbir. Asli. Ina belang. Jadi nanti Pak. Di dang makusog. Ikut-ikut kamu mga bata ha. Isumunod tawagin na to presidensin ini Al-Tahara. Amin dimir ka to himungungan. Mag-welcome day sa kanyo at tawag uno-uno na katan. Kaway mundo nga itawag na to in presidensin Al-Tahara. Salib Nabi Nur. Tinggal na katuro. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya suruh dengan Allah Ta'ala iman diilat dengan usul
Magsalong kami kanyang kataan. Kamuliran, kabuuan, kadayang, siguro kami kataan. Iwan mga kamasan, di mo po kapapanatiti halungan na cara. Siguro kami na kaligyan ko, siya ulang sana, ang nakapanati na to. Sana, iba panati natin sa pinapagay-pool. Ang na makulit na to. Ang na makulit na to, istas budahit na buraw. Siya na'y maputi, simpat, nagkasatuloy. Alhamdulillah. Ingat magmahawa, mula sa teatro, magsubol ko dito tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunat yung nyo ay himungan si Presidente Catanio. Alhamdulillah, ipagmadras. Lumagpok na siya. Hampir kaluwa ang kauman, ang mabaya ng kanyo, invite na kamo, pasalipat maladyutan nyo, alhamdulillah. Makapusong na siya, malago na siya, but registered na to siya. Sumunod, mamasa, ayator Turkey. Grade 0 si Usog Babae. Ay, magkulak. Allahu Akbar, kayo mga anak ako.
Continue ka mga anak pagbasa, iban, makapal din yan to. Intang niyo pa dyan itong yung pagpasa niyo ito, ay niyo kalupain. Pasal diyan nimo na yung luto, adlaw akila. Isumunod na masa, amo na yung tulong niya po. So, dari mo ko siya nung niya po po. Sakul. Yung masakado ay nalukain kan Muhammad Yasin Albani. Okay. Sige, ma. Hindi mo piyo ba? That yes. Ikhlas, falak, bin nas. Kul huwallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahul Azim. Yaon lumatong kita ng isa magbasa hadith. Una mo nakalawon ko imam sa hadith. Sheikh Gulamu Rasul ibani Ayla Tasmin Lakibon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man intaqala liyata'allama ilman ghafara lahu qabla an yaktub. Nagsabda in Rasul sallallahu wasallam, hisisuin maglayin, tumudyo atawa humarap, hasupaya magmaingat sin ilma sinaulahu ta'ala, ampunon na sinaulahu ta'ala, indusan niya, hadin pa siya, makatikang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Halo na next. Ay, tango. Saan na? Yung Sumunod mic, pa saan? sa surat Fatiha. Iba't mana niya. Si Kayla Teris, Ryan Tajos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Magpatibon ako sa Allah Ta'ala, ang iyong Tuhan, sangat makarunong, iwan sangat ay panghati. Dahil na syaitan, ang iyong malayo ay harap niya. Mamasa ako hangal sa Allah Ta'ala, ang iyong sangat, dahil ulangon, iwan sangat para sa mga bayan. Kasan tututihan, kay kanto, sa Allah Ta'ala, ang iyong Tuhan na mamanghihala sa ikatan ala. Tuhan sangat baik ulungan pakatas kay pancari iban makasih marasang kamahaba iban adlaw mahuli. Tuhan tagmilik magpaya-paya sa adlaw kabisan. Tupot-tunggal ikaw ang sumbahon at tag-ito ng lahok. Iban tupot ikaw tunggal ng pangangayon na mo tulog ka lang. Ya Allah, habang kami. O Tuhan na mo, patak-patak kami halang hidayat ibang harap ng betul. Dan si mga sila, ang muing kaarog-haraan mo, nikmat kahayawan. Tubayin tayong sindan, sin kagmarkaan niya, Yahudi. Ibang si mga nalalaot, nasran. Tayo maano Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod mga sadya ang surah Fatiha, An-Nas, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Grade 0, 8, usok-usok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi
الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yung na doon na kabata-bataan ko sa puso, grade 0. Okay. Ang mga apo, inyat ko, ayaw nyo lupa ha. Kung tuman nyo ay pagpasayat ko, amo na tuwin rahmat, biyat kami din Allah subhanahu wa ta'ala. Abi hamon lumayan kita nyo sa pagbasaya ng hadith. India umamasay kadita ay asula at srika ay Jailani. Ano pa mga Padayan ko na ba? Padayan mo ako. Baka di ko memorize. Ito wala mong kiwan. Kita ini kiwan. Kita ini. Oh, ito na. Ikaw nga tagkaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل لي اللهم إنما أقول تحب العفو عني. Bismillahirrahmanirrahim. In makna sin hadith, riwayat din kan Aisyah, kiaridaan siya sin Allah Ta'ala, in aginiya, longko ya Rasulullah, baytai ako, ingatan ko na in malam Laylatul Qadar, bang uno naman ilusugsugun ko hadumyan. Sabda sin Rasul, pamungkaw, ya Allah, sabunal tuod in ikaw sangat pati maaf, katagihan mo in pagmaaf, na sabab yan, maafa ka ko in pardusahan ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gahon, malinis kita mapasa sin Quran. Imamasakado surah doha, isa rasas ni ilayin. Banyak tapat jana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العليم. Alhamdulillah, mga kabataan, kanakan, kaapuan,
Aling katuod yung pagbasa-basa niya. Credit yan ang mga guru niyo, ay nagpakinutan niyo. Yung sumunod pagbasa ako, maniwag-kiyon sa sila ang pagkata sila sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka to mamasabihaon Jehana Abdullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maddatu Sirah. Hakapata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyag anak ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haadlaw ismin hangko tagtuwad kasubangan sin bulan Rabiul Awal tahun Gajah Hamakka. Ina niya ni Amina, ama niya ni Abdullah, apo niya maluway na kaipat niya si Abdul Muttalib. Amaon niya makaipat kanya maluway ni Abu Talib. Mga nakapaduro Hanabi sallallahu alaihi wasallam. Puas haina niya. Tuaiba al-Islamiyya, Ummu Ayman Halima As-Sadiyah. Haumul niya kapatan na hinang na siya Rasul. Hawaan tagto tahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasaplag sin agama Islam. In first na asawa niya, in first love niya ang unain Khadija radhiyallahu anha. Haumul niya kaanuman na miyatay nawapat na siya. Diangkat siya Hamadina. Pialahil para Rasul sallallahu Pialahil in Rasul sallallahu alaihi wasallam maripa dunia rahmat kakakan alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod mga sa hadith sa biyaon nini. Alirisa Sabdawani Wisma Julaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha awha ilayya an tawada'u hatta la yaqra ahadun ala ahadin. Wala yabya ahadun ala ahadin. Aray, mo rin. Riwahu Sa Sharia. Rawahu Muslim. In makna si hadith, sabon na tuod, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabon na tuod in Allah Ta'ala nagwahi kako, amo in sumaykit amo magpatiko kuha supaya di umagbo in hambuok pa hambuok iban di umanyaya in hapatao pa hapatao. Riwayat ni Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Reading lecture of graduates. Na kanya hindi magpalungkusin basahan. Na imamasa kato. Sanaya, Tasmin, Saktula, Singki, Ibanila Sraifa, Kamdi, Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maddatu Tajwid. Ilmu ipaglanan ilmu tajwid. Ilmu tajwid siya inha sabab yahi tadiyo sinupasa inhak setiap huruf dan inalayan hamakraj pronunciation iban sifat dan usul. Ilmu hukumannya wajib membaca Quran. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Maka iban basahan Quran perlahan-lahan. Tapi wariban huruf iban hubungan habasa salamat Allahmu ilha panatana. Maksud si ilmu tajwid. Dimaksud supaya mempelihara ilmu sin bahasa Quran. Lin bacaan sin pembasa. Isa bunga basnya. Itu basnya amungan ikaribahan sin maksud si Allah. Bismillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama perhatian nama hukuman dengan sukuran tanwin. Tunggu kamu. Dungog kamu. Idhar. Hati sin idhar katang kalun. Hati nga katang kalun. Tiap huruf hamakrajnya. Pronunciation. Umum in huruf sin idhar. Alif, ha, ain, bain, ha. Idgham. Hati sin idgham hasuruf. Merge. Power of shadda. Dua in harakatnya. Umum tak isab in huruf sin idhar. Idgham. Ya, mim, nun, waw, lam, ra. Idgham na bahagi siya dua. Idgham guna, idgham hilahuna. Ikhfa. Hati sin ikhfa. Katakpokon. Inun sukun atau tanwin. Dua in harakatnya. Untuk terjemah in huruf sin ikhfa. Sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dal, ra, ta, ha, dal. Apabila dumating siya ka huruf pa. Buhain halakat niya. Hati niya, timer niya. Ang buhay huruf sin ikrab. Huruf pa.
وبعد Wassalam. Masya Allah, Masya Allah. Di kami nangadji, bago na sa kami kaiduan sin tajwid. Alhamdulillah di kamu yang paraman kamu kaiduan. Ingatan nyo na yung huruful tajwid. Masya Allah, kay sir pati kamu yan. Ngayon kami ini, pag mga mag-school kami ini, mga masteral degree na. Nasa apakay bago nakahati si huruful tajwid. Alhamdulillah, pag kita makahati si huruful tajwid, di na doon kita magbasa sin Al-Quranul Karim. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah. Uy, na matotay ni mo rin. Mga kabataan, dumaan ni pusi-pusi kita nyo yan yung guru na to mulia. Wala na. Balikan na mo, papasahuli na yung mga bata-bata nagbasa din guru sa tweet. Kali kami inda, sanaya, tasmin, tatula singki, iban nasraifa, kamdi Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة التجويد أمور برنامج التجويد المقتدي Siana in hasaba nahita ito, si magbasa in haksan tiyak puro, dahil na may hamakaj, pronunciation, ibang sifat, tapos ito. Umu ito naman, naman niya, wajib magbasa Quran. Paraman sa Quran na alam. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Makna, ibang basahan Quran, palihan palahan. Basta maratang ang iban sa pinagbilang hatasan, sarapat alano din makaragay. Uno, inaksud sa iyong tajud. Inaksud hasupayang mapalihala inila. Sino babasa Quran? Hapasaan sin babasa. Uno, isab buwag ang basa. Itong basnya, ang una ina-idaan sin mahat بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم Dan amalah dapat hajian namu hubungan sinun sukun tuan tunggu kamu ikhar hati sin ikhar kapan kalau hatinya kapan kalau tiap-tiap huruf amat kasnya pronunciation umum in huruf sin ikhar alif ha ain dain ha idgham hati sin idgham hasur merge power of shadda dua in harakatnya umum tak isar in huruf sin ikhar ya mim nun waw lam ra idgham labahagi siyang dua idgham digulna idgham dilabungna diktat
Hati sen ikha patakokon emun sukon atawa tanwin. Tumingog siamin patay Pagmula en huruf sin ikha. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, to, ta, ta, ta. Iklab. Hati sin iklab surut. Menggariskan Tumingog siamin patay apabila tumatong siya ka huruf pa. Duain harakat niya. Ang buod lain huruf sin iklab. Ang huruf pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yali paon ang buhok sa mga sahadis, tihaon. Dua sila niya, Sharifa Rohana Esnur, Adina Azra, Julkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u min al-imani wal-imanu al-jannah. Maknanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ipaglalang sibog ay napag-iwan, adupon ipaglalang pag-iwan para saya ang mga impersonal ikasusunod na taong tanaw susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsugol mga ako, biyahon lumatong kita sa biyahon, kapangadjian day nga mga rukun iman. Rukun iman unong, al-imanu billahi wa kutubihi. Yung manggil kato, duha sa bata-bata, mga babae-bae, Nur Amira Magdasari, ibn Sayana Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maddatu Tauhid. Al-imanu bi malaikatillah. Pamarat saya haud mga malaikat si Allah Ta'ala. Yung mga lain na mga sibat si mga malaikat. Yung mga malaikat ya kanilay sila tayo sa haya. Sa lima tuon, in sila di sila pagkitaan sin makain kaya. Sa lugar tuon, in mga malaikat makagaos sila magkasalapan pagsan ng musya. Usod.
Dahil nasibat sa mga malaikat. Ang mga malaikat di sila mag-inom, di sila magkaon, di sila mag-asawa, di sila mag-anak. Sumagawain sila kay pandaling sila ta'ala haway pagtututuloy buat malaikain sila magkatipon na siya paulah ta'ala. Ibanin mga malaikat magtitipan. Ibanin mga malaikat makauna kay pandaling tayo na bangga malusya. Bismillahirrahmanirrahim. Mga malaikat wajib karat sayahun. Jibril alaihi salam, Mikail, Israfil, Rafid, Atid, Kiraman Katibin, Malik, Ridwan, Ismail, Munkar, Nakir, Malaikatul Hafazah, Malaikatul Rahmah, Malaikatul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aking sumunod mga sabihaon, al-iman bi Rasulillah. Yesa ambil al-albani. Al-babi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-imanu bi Rasulillah. Menurut saya, Rasulullah Malakihan min Allah Ta'ala. Untuk ikhtiar bid'aan semua Rasul ilallah. Ikhtiar bid'aan dilakatan Rasul bakal jadi Nabi wal Nabi wal Madina Rasul. Mengerti Nabi tersebut halau semua. Nanti Nabi itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Syah alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Suhaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Wahidul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami sabihin ako ako yan, makatungtulong kami nila. Pulang, untuk kayak katanta, saku pun siya tayo. Kaya katanta mga karusulan, saku pun siya tayo. Mga ako, sukul kayo mo na yan. Awiyaon kung tumatong kita ito. Ayman bi kutubillah. Yung mamasa ka niya, siya Ranesa, siya Rabani. Apoy ka niyo ano.
Taurat. Kitab Tamadud Iman Syara Yatun Nabi Musa alaihissalam. Al-Injil kitab Bakuyam Yatun Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran kitab Sabut Ingkatan Luwang Singkapitaban Napadulong Makauna Yatun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kitab sa Kudaku Malapun kay Ihim na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atapon Ewan ang Ibag Hukuman Sadya at Tawag Magalu Name Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subag kami na abyaon lumagon kita nyo pa grade 0A. Mga bata-bata babae mag-itong counting numbers kaya kameran. Mga grade 0A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yaon, ipos-ipos ka mga apo Dumog kita nyo nasihat sin puro na to mulia. Ayaw maghimo ka, ayaw maglango ka. Yari na yung puro na to mulia, yung Ustad Abdurrao. Ustad Mujahid Abdurrao. Mariaon na ini. Nakikita na. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, wasdengha katukbal, sin pamudji iwan pagsarang sukul, pamahasud si mahatinggi Allah, salawat iwan salam, panabi pilihan, Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari namukpa hika tukbal in haupu-haupu bulan sang patumtum. Congratulations, Alf Mubarak. Makatan, kamuriran, amuin Imam Matadlaw. Nimbunan niya, lando tulak ko imihog sin kahalan, sin kaanakan, katawtay manghuran, amuin, iyari na tipon, at ang patini, nagkukuyag, sinamuin, parakala, pagtuntut nila ino. Sabag, amunay niin, mahinang sabag, palitaan
sin lungan, gaman palitaan sin hula, iban palitaan sin dunya, amo na yung pagtuntut ilmo. Mayroon pagtuntut ilmo, misan panaon masjid, sa mayroon pagpangadji dahil doon, kasi siya kaula-ula, biya na ilo, inhula, atawa inlungan. Sa abang yung kamutangan sin pagpangadji, nabiluwa na yung biya mga kabataan, kaanakan, bihay ni maurul, na kakitaan mo yung barakat, sambu-sambuhan halong sinhula. Alhamdulillah. In pagpangadji mahal ka, lalo inhalga niya. In pagbaot na anak, mahal ka. In kabtangan ko ini, mula-mula patudyuhon ko pa kamaasan. Sabab, kamaasan, nakita yung Diyosan sila Allah subhanahu wa ta'ala, kusog, pagdul maya, kaanakan na to, luring Allah subhanahu wa ta'ala. Kita in magbibiat ha anak na. In kamaasan, ina, ama, piyangandol kanila sin Allah Ta'ala yung kaanakan nila ini. Sarta, panandas ka to dali yung kaanakan. Itaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang marayaw ng pagpaintol na kanila. Bang tabi at damarayaw inanak na. Bang tahinduan na sinakamay sila. Amin ay noon sadya, biat pathawnahan, amin mga karukun-rukunan sin Islam, rukun sin iman, imunal niya sampili na kung nakareview ako ay doon, sinamin lingkat, sinamin kagtangan presentation sin mga kanak. Na maunit sa, tuloy ito matasim bata bang wala na ngadji. In rukun sin iman, amin mga kakitab-kitaban, ngaan sin mga kanabihan niya ito, na maunit sa ito bang bukol, amo impiangat ji ito marayaw. Nakita, kamaasan, yanandol ka ito sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kaanakan. Naadlaw kiyamat, ipangasumo ka ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuhon ka. Bangin anak mo, piyaintol mo na marayaw. Bang naambit mo na pamadlas yan anak mo. Ipangasumo yan ka ito. Namun nan, mahal ka sa inyo mag-school. Mahal ka. Wala kita yung may bukod mahal ka mag-school. Sumakawa, labin hal ka, simpag pangadji, akaman. Mahal ka na yung pag-school, sa labi mahal ka, impag pangadji. Maita. In mag-school, tumugtog ni Halunya. Nung anak mo, pihayaw mo ng pagpa-school ka niya. Pinian mo sini-school, mahal ka, aming pagtaon, standard, quality, inipaghindo. Yatod mo pa school, dahil sini-isnin pa juma. Bangito mag-high school at ito na isang, pakali dun mo, sambil siya makabot sin profession sa taas-taas. Napagubos. Ikanto tarayin doon na siya, engineer na, doktor na. At tawa-uno-uno na yung nabot niya, nabang siya lumas. Paglaas niya. Bang siya muin, law tabihan, mahot na paumol, amuin ka na naman niya, malaykod na siya hindi hadun niya, unang kaunahan niya. Bang mataling niya nanadlaw, masok na siya, sumod, pamoy bahay hikarwa, amoy bahay niya pakugulan niya. Naulo na, yung kaunahan niya rin doon. Pagmuna pa ba siya rin doon, siyang pang-school niya, pag-engineer niya. Kaunahan niya pa ba rin doon, amoy pag-ubat, pagtawal rin doon, di na. Yung kaunahan, si Manu siya rin doon,
Apag tulak-tulak niya sambil magtumangarap siya patuhan Rabbul Alamin, amo rin piyang nagjihay doon si mamata-bata rukun iman, rukun Islam. Amo rin rukun iman, di man siya rukun Islam. Amo na rin kaunan na ito katan. Di tan mapaylo. Ha? Bisa rin kita kamasan ini na di magpak tayong pagsusun sa babsin lang tagayan na napahil-pahil tayong pagpangadji kasi mga kabata. Wala kita ng adji marayaw. Sambil kita yarutan limaas na ako sambil magbasa sa Quran, kaulitan kita. Nasa rabiyan to, di tato hinaw na kaanakan ta. So ito to, janjian insyaAllah, hindi hanap ko, papangadjiyon ko to marayaw. Papahinduan ko Quran, papangadjiyon ko tawhid, asupaya rin, jumato kanila naman, jumato ka ako, amin, wala nakapangadji marayaw. Nalami lupa na sing kanila ini kamataan. Nabang iniri masangkaw si madrasa. Di ini matipon marayaw ang madrasa, kahinduan sila ko tawiyat marayaw. Di kahinduan si pag-agama, si pagsambahayaw. Na, indon niya rin ang makakuha. Makakuha. Yan, hakarandanan, haka-iskul-iskulan. Ang mga pagbagay na yaning sasat manasa. Yan, makakuha. Ha? Bangin anak mo rin mo kadyagahan marayaw. Misanin high school, ita kaingatan mangunin paghinangon. Ita kadyagahan, magbisi kita habay. Naisin bagay niya high school. Kung hindi paghidukan niya, sarap mahal ka yan. Amo na nin dahon sing bata-bata, lumagbo. Narang kaya unahan na sa sing pagpangadji biha ini. Kaya unahan na sa sinamuin pag-agama, misanin bata lumabay. Murah-murahan di siya makalaway, hamoy pagbulao, paglaggo niya, turamas siya, magbing na siya, paamoy inasil, sarap na kaunay pag-idua ka makanya. Magbing na siya pa masjid, magbing na siya pa Quran, magbing na siya pa pagtawhid, may ta, sa mag-amoyan ito yung pagbiyak kanya hiama, di mag-iina niya siyang kamatan. Nasabang way roon, way na paghindo sin ama, mayroon na paghindo sin ina, kaya pasaran na siya diyang bata, nakapangadji man sinway, nawang makabatok pamin bukon marayaw, manuhul-tuhulan, sambil siya dyan pahinapusan, mahulit makabing. Alhamdulillah, pagsarang sukulan na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala, impagpangadji na hindi halong sinlungan, na buhi-buhian. Buhi-buhian. O, dahil naman hakamaasan, o pagpangadji kanila. Alhamdulillah, yan yung mga mu'minat. Dahil nga mga sumul-sumul yan, yung pagbas sa Quran, alhamdulillah, yan yung gurutan nyo, Tuan Sudri, maghihindusin pagbas sa Quran. Na yan yung sabi na mo yung kabataan sa tuwahan ini. Alhamdulillah, abi na yun yung mga magsahay makupya. Ilingkat si makupya, man sin radong siya sangat halihog nila ini. Naramik yan yung mga kabataan, kababayihan ini, iwan pagtulong nila para yun. Na maka-proud siya ini, maka-proud. O, maka-proud, alhamdulillah. Natapuwaran ko, na makulog-tulak ko, alhamdulillah. Makulog-tulak pangatayan ko sa bang namuhi, inamuhin, amuhin lang tapag-agama, iman pagpangadjilindi, alomsin, amuin, luwan tanyo aljara. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntuman din kamasan, in Rasul sallallahu information Allah subhanahu wa ta'ala halomsin Quran, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وهيكم من مانوسيا وهيكم من بريما قوا أنفسكم لو سنقوا تامين يمكن هوارن دينها بنارك جهنم وأهليكم lapayaniyo in ahli niyo. Lapayain anak mo, tamingin siya rin narka. Tamingin anak mo, babae. Dahil hamuin bung sisiksa sin Allah Ta'ala. Nabi, adin yung pagtaming mo kanya. Kung sadya tamingan mo siya rin, rin hapasok sinisuka, dahil hasakit, magbinakaw vitamin, magbinakaw kataan, magsirikod na lang sakit. Labi, suway mo tamingan siya rin, hasiksa sin Allah Ta'ala. Yan din yung pagtaming mo kanya. Nabi, atong marayaw. Hinduin marayaw. Magdaktaw halong simbahay na lang anak, sa bayang na. Waktuluho na,
Indog na kamo sa bahayan, ay naman to. Pagbas sa Quran, amo na rin pagtaminta. Wa ahlikum nar, waquduha an-nas wal hijara. Pakitaritan sin Allah Ta'ala tumtumaniyo, indukmul sin apinar ka jahannam, manusia iban sin batu. Manusia, bang siya masalun patuhan Rabbul Alamin, bang siya ay makadhakabayan sin Allah Ta'ala, na mahinang kita ruumul wal-iyadu billah, mag-agadiman sin barhala mga kabatu-batuhan, ipagdoon mo na apinar ka jahannam. Asabab yan kamaasan, na ayaw tol kita niyo mahaman-haman, ayaw kita niyo magpahil-pahil, kawajiban yan kato. Asubuhon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ingkatan kamu yan, yang hanglaan kawajiban. Ang kawajiban na to. Na yung tiap-tiap yung hanglaan kawajiban, asumuhon sin Tuhan Rabbul Alamin. Mauling pagdamo sin kawajiban. Ang kaunang kura sin hula, mauling pagdamo sin hula. Yukbal mura kain amanat, ataw kan hiyayanat min amanat sin mga rakyat. Ang saupama kaw ama hamay, nasumuhon kaw. In mga anak mo, diyakahan mo rin mga pagkakama, hinduan mo rin sila kutabi at mayo. Ataw nalipangasadya kaw hakwa, maglibot aliwan sing kamakayan mo, kalupahan mo siya min halong simbahay. In ama siya magdarungan halong simbahay. Na ina, sumunda isa. Ya kaw ina, na amuin daran habay, o yaw nagagaliman sing mga anak, na kahinduan mura ka magsambayang anak mo. Na, ipangasuhan ka. Hinduan mura ka, diya mura ka, iambit mo madto pa madrasa. Aw nagukap madrasa, haray simbahay mo naramura ka madto. Nabang sa upama, di kita makajawabahan tumarayaw, na amo natin mahinang sabab, mataksil kita hadlaw ka na kanan. O, mataksil kita hadlaw ka na kanan. Ang pain ina, malakwin rules in ina, hapagbiat sin anak. Pasalin ina, siya nakadya ka, sinhalhiwan sin anak habay. Aw na rin ama na, sasaw bahagwa, maglab kabuhianan, magkatan, inda kini siya wa magtulak magkatan. Sa ina rin doon habayan. Doon habayan ina. Na kadadarahan niya to. Narang sa upamay ina, lipa ka magbiat na anak, maghidot, magkatan, na humuin anak ni insyaallah ta'ala taumarayan. Sabang ina, tabiya na kuman. Gatos tabiya, na di niya na misan matulin anak na sa magbisi na cellphone, ang sambihana, ang pen cellphone ay makararaba. Isa rin kami ni may mararara si mga cellphone, may katonra. Makusog siya ni naman setan-setan si cellphone ni. Aw na doon halaw mo naman Facebook yan. Na, kung makalingkod mag-Facebook, mag-scroll sa dyan ko mga 2 jam, yung pala naman umalimang minute na. Sa ariban mga umamampala mo na nagkikilaw-kilaw, na, hindi mo na itong kasayuhan. Inanak mo na kakitaan. Wala mo na kingatan, nagsambahayang nakanagbang na masjid, wala mo na misayan na nakadto na ko masjid. Ay naman to. Kadto na kaw, kain gabis mo, ikaw kain luko mo, sambahayan ko. Na, ako makalupahad to, makalupa kita maghido, nataksilon kita, sinallahu ta'ala no, na. Bukon hisyo bang hisyo na sumuhon, bukon hisyo bang hisyo taksilon, sa kita, kamaas. Sabi yan, amanat ini ka, ito amin mga ini, amanat yung kata. Mayroon pa ang pangirap-ngirap. Misan ulit hiloon mo mga palumpuhan, ay maun niya yan. Nabang mo liunan sinamoy Quran. Liunan mo sinamoy hindi asin mga nagkasabot kain na hadith. Mengat na mga mag-itong haba sa Arabic. Mahal ka yan. Na, paglagbo yan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pag kita mo halom sinsiyapan, pilasyapan ini, ang gumawa mga ruwato alim na isabday bini. Misan ilungan tayo, alhamdulillah. Kano-kano rabihain. Naon na, mataon din kuro na hindi halom sinhula al-jahraini, lungan al-jahraini. Yan na hindi Ustad Majid, yan na hindi manghud niya, yan tusin na magtay manghud. Na yan to nakatan ng adya pakwahula. Na yan pa namuin mga longta, hindi, toto, awin, iban sin mga amuin mga pangabay niya. Na murah-murahan insya Allah, pag matuloy yan sin maas.
Bukon yan hisyo bang hisyo, inamuin, mabantog, makatan, sa sabab sing kamaasan. Tibot sing kamaasan. Pangindua sing kamaasan. Inhula al-jahra alhamdulillah, lungan mabarakat. Sabab mayta, in mga kamaasan, sinhula ini, mga kamaasan nag-aagam Allah subhanahu wa ta'ala. Narili pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala, hanggang na subay kita makusog. Kusogin mo yung da'wata. Makusogin panawag-tawag ta. Makusogin pagbiat ta. Supaya magduruho ng lingkat sin lungan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, di na ako magpahaba sabab auntod biya mga naka-text ka po ni biya important po ani. Patugtuon ko na rin doon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pangayon na to patuhan ba po na nabi. Bang man di puddahon sin Allah ta'ala in sahaya pagpangadji na hindi gaman pasambuhon pasin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, hataman po inamuin patungtong haupo-haupo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duahin na ka. Duahan ka na. Isang kumakain. Duahan na ko na. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggahan yung lima niyo. Oh, sanggahan yung lima niyo rin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. خذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أخرج من قريتنا علماء ربانيين يا رب العالمين. اللهم أخرج من أصلاب الأجداد والأمهات من يعبدونك يا رب العالمين ولا يشركون. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أصلح لنا فساد أحوالنا، أصلح لنا فساد أمورنا يا مدبر الأمور. دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شكرا.